Amasan his YouTube channel vi ho zo sen bonun che bai tu hin Chonphat lo sia gentheina ti topic mang chan chom cha holimutin hi chading in Bible cha khat hin sima sangatin proverb bung som le li chang som thum le lia Chonphat na in nam khat a choi sangin hin la chon set na hi nam pi dinga themo chan na a hi Chonphat na in nam khat a choi sangin hin la chon set na hi nam pi dinga themo chan na hi emi te hi tu din munin tua Judaism hoti lovin 100% Christian hi tawin Christian hi now kum zakhat hin na centenary jong na satain ilomovin lamka khopil hun kon chet na jong centenary ge tin lo pi tani tungvel voluvin ain la itobang Christian hi ham Christian ta bai hi ham ai lo le normal Christian inop nop bola ide dana uma Bible ide ium dan to kitu ding Bible hol le hete yu ham ti hal khat kingai tu ding pha ka sa khana hin tuin igam idin munu ium chanu ina to danu le ilungel danu hi hal khat ga nungel je mutin igam sungwa tu lai ta dinga in sung khat adinga hasan na len pen in sung khat adinga boina len pen kizolo di ivai chana pi pen wi pham tin kidong le adang tam tai sei du hina hinla ke gel danin ivai chana pi penu I hasan na pi penu I boina pi penu le izolal pi penu ai wang I dei penu le khasim school kai college kai ti hi ai le school kai hi Indian zong constitutional amendment anabol na right to education ti hi fundamental rights in ahin koitan fundamental rights are right to education ahunguma patnin nasata in budgetary allocation le infrastructure development ti hot nasata in ahung khang towin teachers recruitment zong nasata in ahung kila bein ai le a mi te dinga teachers recruitment ni EPI ge lo ham na to na mu na the ai ge lo ham ai lo le part time job to bang ai lo le tang khai chabi to bang ai lo le substitute koi then dinga in a ge lo ham kan yaw line ken substitute ki ti hi football pe phal le a main player lo mit ki tong kha a them mo jabam le helding a ki koi hobo substitute ham ke ti le tu la hin substitute ki ti hi games langsang in na to na lang ai ha man zo tawin government in part say teachers recruitment alazingin teachers recruitment akila thei ki ti hi MLA minister te through a lut ho ai le thu chom hin ai la MLA minister ten akhum lut ho zeng zong qualification ani lo wale lut thelo hin tu la hin manipura tet kitiam ipiham teachers eligibility test ai lo le B.Ed qualified te ding ti ho ngom tan hichaka seinom chu sumsunga lut hian lang minister MLA an akhum lut hi zong le qualification nei ma hin ale tu ma sangje min pugin swan hauzo ex MLA singat ama life story biography kahin zin hichika zina last page langa MLA an hi laya anato ho halkhat kan jibin hele hicha chon school chapan in school khozo se to banga khulen ei psycho lang chu ka ha het pon in la singat constituency na dingin school government school tam dan hi mo thu hi pon hi to government school tam ta uma teacher jong thing se naw ma a school building jong phata kisa ale iti danai hon private boy kai so ham private a hi qualified teachers chu tam nan te hin la a qualified ji hilova agun chu jewa strict rules strict attendance no work no pay ti to bang han achi pi jewa hi
a result hoi hin ale Christian khat ki hita a 100% Christian nam ki hita a hito bang hi government school hoi ibola phata run ibol thelo ham ti hi kingai to dinga pha khat a hin ton kumhlun hung hi le final exam hung ki chain tin chapang ho aban le nu le palung kham na pi pen chu next year le chapang te school admission bol na ding le khabu cho na ding uniform cho na ding a tuition fee du hoi lai koi ko ma coaching class a de ham ti ho hi chon na satani long khamovin a hiding mo jong hin a hin la there is always an easier way out government school hi 1 2 3 a bonus su hoiding ti hi thil ha sa hin a hin la hoi la model example dinga new cha like KSO cookie student organization elo le student organization chom hon SSPP ti hovel ZSP zilai ti hovel pana hin lava iumna area cha kumkhana khat tia hi sem phat thema ma hin aji chu school khana hi a home pena teacher nga som ti hom hin ama hi strict tain thu pe kine han lang na kai lo walen na to na boy de ti chan ge in ale school khana minimum student hizat om lo wale ti kha jong han lang ile ama ho hin phata in result contest alo result competition output competition khan hin nei thei bole like igam wadinga vet thei khat da chu rankai government school hi kanewa pana kan za hin a result jong hoin mi jong a full jingin teacher ho a regular ma main ale munzo sia singat ka hepoi sangai kot ka hepoi mun khothupi deu kholen je hoa government school ho hi rankai model zui thelo ham ti hi kingai to dinga pha kasa khan hin tu la hi abang kom le keso holam kainan ai lo le etsum holam kainan organization phabek lam kainan teacher shortage teacher athla same la bevin ti hovelin government ko ma jong an request an bolzi vin ai lo wale ki phinna jo anom jin ain la hi to wai ki phinnaw hi teacher hung ki pejo phalle aban hi izom ji ta povin phata in ki gel phautin nammi te ho hichi school issue hi education issue hi phata hung ki solve ale economic condition jong na sata khang to de admission la home pon sang khat sang ni chung lang ngel hin sang thum lang khang to na lai a school hoi dung je khang to na lai abane thafi tuition fee mama ne ding cha ding ki hall ne ding cha ding bana thasia tuition fee u cha li le nga pha ho bang chu na to na ni lo dinga zan mang to bang hi jengin ke kan neu lai pat gen theita hung khang lien ke hin ka he them ma main tu khanga hi achinga them itam tawin achinga them ten ehon in a palgal kayo hasat na hi maban next generation ho adinga easier way a bol thei ma he ti dong ka sei nomin government school ho phatain ki pu hen lang phatain ki vitub hen lang teacher hon regular ten school present attendance bolu hen lang student ho phatain bolu hen lang anok wale extra income de wale a student ho ma khu extra coaching extra tuition aina ki bol da na ho poi but school a kai jing hen lang na to mu na me le cheng som salary cheng som san na la aman cheng se gi kila cheng thuma ama tha khela mi khana koi ti hovel hi hal khat ki bol da thele ki gam wa dinga gamle na ma dinga khan to na thei ma hi abula ka se bangin e hole hoi tin justify ki bol jivin mi khan le ni kana ho pi khan ale hitan thil bol hi di na sai nam de la di e
ibola di lo tham ke zala mi khan na to na ka pe hila ito bang comment hoi kya panin no further comments. I raise my case here ti di jengin aman chiang so masana ko man na tong lo ke nom ta kinia ato na muna zong lo abang khat de hoi lai posting ham ti chan ge hello zo min chiang so masala chiang se gi aman free a kinia ai lo abang bangin chiang get aman akila chiang nia mi khat na to na mu lo khat substitute a koi hi thil pha bol te na ki gelben ke gel dan ba hi chi thil set ai nangin chiang som na lo na mun nang ma main ga ki to le chun chiang thum lo pa hin na satain pan hin line tin le kha na satain hin simintin aman jong nang banga chiang som lo na the khan hin ki mu the hi lo ham ti ka se nomin abanin state force ki ti hi thal choi hin police MR le IRB ti hovel thal choi ho jong training ahin chai tiang ule abang khani tangkhai chabi ti dham ai lo le asian hal khat OCTP a na tong lo na to na muna lo midang khat to sa aman thil Chonphat ki bol ti ho min hi cho hi ke adinga asian na lom wang pon hi jong le nam khat le Christian khat hi na do len wang ethically adi boy ka tilom he adang hi ka chuan lung han so dong ka hema san hi jong le lung han nan gel po tin bible ka simbangin Chonphat na in nam khat a choi sangin inami choi sang no ma le Chonphat di inom no bola bible to ki to ding lai bible a gam hol te hi kana be lo he hinla chon se na hi nam pi dinga themo chan na hi tu chung e sante to hyung ki gaw le ipipian sei do tam ikelu phum ho do zo sio hong do sau in hi chi a phapon abanin sorry halka busi ka ve thim to hospital azong lamka district hospital in Evin aban le district hospital anoi chena Sielman hospital in Evin hospital piling ni ahin ai le hospital a adang hobang sei dautin doctor o kisele zole kaung dam mo phal le in mo bet lo mai thewin nurse lang hoi nurse atam hi je na mo min phautin nurse hinzil chaya hospital na to na hin mo ai banga ama tha khela mi tong sa tia jong aumin it's hospital nurse ke se hilowa NRHM National Rural Health Mission na tong ho kisanin ama ho tha khelen mi koyubin am ho chuile like professional job hi jen nurse jil chai ma koyubin aban le Christian gam khat ki hiya Christian nam khat ki hiya in a to danu hospital dunga jong adin district hospital thilbol dan na to dan mi vet dan doctor nurse le hospital administration ho hi hal khat hi mozeb kasan gamdang toitel Delhi la dunga Delhi khopia hi kivet saman government hospital absolutely free medicine chan ge free hen ai bangin nurse ho ya phawin nurse ho Silong khopia nurse ho de bang hi private government civil hospital Silong hen nurse ho private ho to ki bangin mi attention a pivin mi kam thim te na ho pivin ya lang hi khuti pon halkhat Christian hi now halkhat ki za pi do mutin Christian to bain jiu te ti ka sei nomin hi cho ziata ta hin school college le hospital ti hwa atong ding government in employed abol atong ding hon phata to lo jin ikam sungwa privatization ahong hat tulin na satain private
school, private college, private hospital, clinic, nursing home tio hongom so savin. Ai le economic condition ivel le hichi private ho effort zoding hi mi ke tambe lohin. Ai wangin by any means kachate private lo private school private college a kai lawa le lo hing lo di he ti khat nu le pat no mindset anin hichi mindset anin zalvin anyhow lampi thei sun suna acha teu private a kai sanom jevin ipipian bol tam bol thei bol moin bol vin sabon bom ho jong tula sabon bom ho jong acha te ding in sung ding gel khon na za le a he tivin hi cho hi abul patain patwa government in e hodinga hit chanai bol pi tawa school hizan isa piwa residential school aki manglo unutilized residential school ho bangchu fan hung jing ke hen hi cho hi chapang ho kan head danin tuila khopia tuila khuwa residential school khat phatai na kirane ti jong kan he khan hito bangchun adang residential school singan ham hoilai ham ti ovel hi patain ran ki bolle mi vai cha izat economic condition hu phachom dham ti glg di hin adam lo khatla ama vai chat lom lo sumle pai ne ane lom lo private hi lo wale ki dam lo di ti khat mindset om do tan hi chi ki gel phau tin aban le hicho ihung ki gel phatwa hicho akona ihung ki siam phatwa ina to na chi ina to na muna ginum ta in to ba misnari na tong to banga ikingai to ba hichi kane mu na hin ke dinga government job ka mu hi pathian wang bo na hin blessings ahin hichi ken letter and spirit dedicate ta ka to di he ti hin gel the lo hen man dedicate ina to na mona dedicate ta ginum ta kitup ta regular ta ito na hi head follow migen the izan ham khanin ana phat chom pi ding hi ti jong ilung thima gel sing te ti ka senomin abanin alas na dingin proverb bungsom le ko chang som langa na ni pisem thasit nain mihem ai mut thu sa in chule mi thase chun kel atho ding mo hi mi thasi chun kel atho ding mo hi ti hi hen mi thasi chun kel atho ding mo hi ti chu athasi zo se pon athaselo khat thasi ja jong adang khani jong kel atho the hi ti jong hap na ba ka hin se no me ki kel phau tin nam mi te ho isi YouTube channel chung chona ken se nom che le khale khat ki vet da sangin aseite vet da sangin aseite se set sangin ki gel phau tin negu chagu ai lawa le thil a hilo lam lama lam do hi akana naum poi leisi chunga nile lam hi apoi monai hinla aval ahengwala ni hi akana naum bi poi tu chung imphal ko bi hin dal hawin in akrora ki saho inunglo ki theidu ham nunglo ki thelo dham aki hal thasu ke hitam abang khai nalai ham ti ho jong tam taumin hichi ka se lon hi imfala in ki saho hi negu a ki sa hi ka tina hi pon nilelam ho hi temporary hi dan leise chunga nilelam hi sumle pa hi temporary hi dan si head chet angai jin a permanent pen ti ding a permanent chet hi jong le a phachom pending a sot dei pending hin khulung ke ya ki pana hin pe thiding pen chui pam de le icha inaute imi isa inam mi te khangdong te chapang ho hiven am ho hin ho sem phau tin itobangin nelelam hing se di nei jong lewan boina huma le nam le nam ki ka boina hi ai lawa le gam ki ka boina huma le so hi ase ding sa hi kolte thu chi khana na se
miam khana dinga poimo pen roti makan kapra roti ti chu miam khana dinga poimo pen an le in le ponsil hi cheng hi ne ale hin ho hi apul hing khana hitan mobile phone car ai lawale adang dang computer laptop ki te oi extra hi choni lawa dong ki hing thei ma ine ale pha ine lowa jong le ki hing thei abana hi chi roti makan kapra bana alin na dingin education hi pi bolutin mabana inam pi wadinga khantona machalna len ta hung hideng hi Afghanistan gama Taliban hon power hin lava ain la ochun Kabul last adin Kabul airport attack involving a president panong azam mangtan a cabinet minister his government a cabinet minister ho elected ai lo Taliban an dodal ho mun choma azam mangtawin hicha chon Afghanistan education minister pa keman news akan sim danin education minister pa Germany galungin taxi driver na gapangi ti khadong kana sim khain ale e honam hi hitobang din mun adingin ki koi telewan ate kan dingin imphal khopi hindal hatave valley of death e sante khopi chu hindal hatave aile e sante khopi hindal hawa khodung khowaya ichenwa ailole abang khadi delhi langa hongwa epititam education anangai sang ho nom ta peace umlaya education anangai sang ho hoi lai mun lung jong lew ki adjust thei ne mun ding private ham hoi lai ham na to na ding hi amu te deu hin hi chun education aman phandan aman ludan heutin hi education aman ludan i het na diwin ina to na mun hema sautin e hon ginum ta kitup ta government na teacher na doctor na nurse na tiovel phata hin to phanule i chai naw teu ki man ta helole free man hom ta school hung kai zo diu in chen lo chen hung kitup ding nampi adinga zong nampi adiang thil phalin ta hung hiding go lu pen khan hung hiding hi ti ken sinom he ki pai